Toi whātalo whātau le whapupanga o talafou mai le si uafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whai ase pili tau whaauwhi a le whaipule le Greens te anau tui ono e mawhai ai e tafo la o na maua ia te tau tutusa matangata soifua. O le pili o le tohora o ranga peo e tuina atua ile ai te tau sauloto e feo ai sauloto ai tafo la feo lai si o manga malolo ina le lei ma le ai te tau e mawhai ona manuia whaatasi ai matangata soifua e tele ina la matia o lau tafo la ile au whangongota whaapeo tau talafo ile sami maisi o le atalia se taimi se ina e ai lea pili o na whai ai leo whilaflafo inga mailo ilonga pale mene. E tele ni whaale tonu na maua se taawale second hand na whatawina se tina mai se whaale taawale moalana tamatala vou ina ua ave e whaia siaki aile I ave ina ele tamatala vou. Ua whaatonu ina le whaamasinonga le kamupani taawale ina ia tutongi na atu le tolu se fululua whetala ile tina o na ola lato whaatawina o se taawale o le tuaingo le V8 Holden Commodore e tele mea whaale tonu se manu ana whealua ai aile tala vou e ono tupua I se whaalave lave. Ua matasa ilo ilonga tuto atasi ale kamupani whaasalalau le NZME ile kamupani o na le whaamawai ai o suisi nia to atolu ini nei vai aso atua nai. E au fiai ma se sui o le ala leo motupulanga talavou le ZM ma sui mai le One Roof lea e ana ele NZME. I se whamatalanga mai le taitaifono o le komiti whaatono o le kamupani na ia ta uai ua manilie le komiti whaatono e whaia se ilo ilonga tuto atasi. Esu e ai mafua anga o le whaamawai ai o suisi nia e to atono o le kamupani I le taimi e tasi. E se fulu walu afe fitu se lau lima se fulu tala le tupe ua fuafua e tutongi na atu se tinana whaate amalana ngaluenga ina ua mawolo o moe lungo ngaluenga ato ai malona tutongi mo le ono maasina. O le mata upuna iloiloi na ele pulenga o tangata whai ngaluenga mana mawai ele itala wheanga ile whaai unga ale kamupani na whaate ai lea tina amalana ngaluenga. O le tinana whai ngaluenga po mo le Waiheke Island Supported Homes Trust po o le Wish o Lillian Shorter fitu se fulu tau sanga le matua o lona soifua na whaingaluenga ile sifi po ta I tolu po le vaiaso ile whale e tau siai tangata e ai mana o ngatu mau na sa ili fesosoani Lillian ile ERA ina ua whaate amalana ngaluenga ile aso se fulu lua Februari lua fe lua lima. Na whaalia ile tina, sa iai se malilienga e whaatanga ai o na moe, pe a o ile taimi o na malolonga, I ana sifita I se fulu lua I tū la, e se fulu walu tau sanga o whaingaluenga Lillian mo lea au nanga, mana tuli ina ua pueina lo nata o moe I ana sifi e tolu. Ua whaatonu ina ele ERA le kamupani ina ia tutongi na tule se fulu walu afe fitu se lau lima se fulu tala, whaupopo iai malona tutongi o leono masina o lana holiday pay, matupe ale kamupani na tipi mo lana Kiwi Saver. Sa whaatumulia tangata mai pitonu o ese na poto I sauninga mo le waitangi I le waweawa na leila, ile I aua I le paremia Christopher Luxon I le malaya waitangi I le aso, se ivangana I le aso na nafi I le pōwhiri, sa whaitawina se tatalo I le sui paremia David Seymour, mana matua leo te tele atu tau wala au ma upu whaifai tangata na wala aua I a Seymour, na ilo lana launga I le aso na nafi. O Dr. Shane Ritchie na saunoa whai masui o le National, mai to ala iti lawa tangata na tau wala au ina ua whaitau le tatalo a Hipkins o le Labour aina tele lawa ina file e mui le a taimi sa saunia ele kova na sili o New Zealand Dame Cindy Kiro se tatalo whaafetai. Na whaamanu alia se tamaititia o ngā se fululua tau sanga ina ua pa ui whafoma se pasi a se a o ngai au kilani I le au au liana nafi. Whaalia se sui mai le ofiso whela o inga au kilani e whaapea o le tamaititi na pa ui whafo mai le whaitotoa e ulu whafo ai pe a tupu se whaalave lave. O le tamaititi e mai le a o ngā Glen Eden Intermediate e anga I atu I Langhome na tūle pasi moso I whafol ave pasi e siaki le tamaititi ma vilina le kamupani pasi o lo whai aso su e ngā leo I le mafua anga o le matala o le whaitotoa, ma su e pena saunga le mule pasi I le a taimi. Ua whaamalosia o na te ena e se whaalaputupotonga I Wellington e lātou te whesosoani e tui nātu mea onga I a inga e lenga whatia le tau o mea onga
te ena le toa tele o tangata e talo sanga atu, ona o le taungata, ai ua toa tele tangata fia maua se fesosoani. O le au nanga ale te awa kairangi School Stationery Drive, la tau te fesosoani i a inga e mo mia le fesosoani, awala atu i peni api ma atoa onga i le Hutt Valley. O nisi o vaenga e tāpena i ai mātua i le toea e o whanau ia onga, ai ese mai ai i masini po o Chromebooks. Whailoa le minista lango a onga David Seymour, o le tau o isi o fua onga, ua matua taungata ma le talawhea ngai mō a inga. O le tau sangata luai na kilivaina e le te awa kairangi School Stationery Drive, a fifio mea onga e lua se lau lua se fulu i a inga na talo sanga atu. Mana whetau i le lei manu mera o a inga na mo o mia le fesosoani. Peitai, ua si itia mawanunga le fuainu mera ma ua tau awai ina lenga fatia e le au nanga. E pea ma le tolu wa whetalana ma whaiona maua e le au nanga mai le lato Give a Little Page, ma le awhi whase lau tala o le tau wa whai o mea onga na o fufua atu e tangata lau tele. I se whamatalanga mai a Nikki Smith mai le au nanga, e pea ma le 50 i le 5 tala le tau e whaalu i mea onga a le tamaiti to o tasi. Mai o atu i le se lau 50 tala le tau o mea onga a le tamaiti to o tasi i a onga taungata. Olo o ilungo le upenga tawhailangi ale au nanga la lato Give a Little Page e mawhaiona foa a iai pe awhia fesosoani i a inga e le o lava le whaasoa ma le nga fatia mea onga. Ua lipotia le water safety le si itia mawalungo le numero tangata ma le lemo i le tau mawhanawhana le nei pe a whaatusa i le tau mawhanawhana o le tau sanga taluai. E to atolu se fulu tangata ma le liu i le vaitafe ma le sami i to tonu le lua masina wa tua nai pe a fua i le to se fulu whana whano soifua i vaitafe ma le sami i le tau mawhanawhana a toa o le tau sanga taluai. Na whailoe Glenn Scanlon o le pulesili o le water safety e whaapea e to se fulu walu tangata ma le liu i le vai i le lua wheluono lava ia. O se numero te le pe a whaatusa i le toa fitu na ma le liu i le taimi lava e tasi i le lua whelua 5. Na saunoa Scanlon nunga le litio New Zealand. E whaapea e te leina se e tia tangata i le malu o le sami ma le langi le leo le tau mō ta whaonga peitai. E iai taimi e sui whaafua se i mai ai le tau, ai mai se mo le ngatai whale. Olo o whautua ina tangata ina ia whaia o fufa aola pe aanga i le vai tafe ma le sami, ma tae ele le wao fua, awa fo ina i ota i to atasi i le sami. Ua whaalawi loa mai e leo le ingo le tamaititi se fulutau sanga leana maliu ina ua lavea i se taawale i luma le haonga o Alexander Bennett e mai i Springston na whaina i se taawale a o savali le awala i Leiston Road la ta i Springston i Canterbury. Ua momoli wha mai senga a le haonga ma le komiti whaafoe a le haonga Springston te kura o Makonui i le ainga o Bennett na ta uese tasi o mātua e a o ongalana whanau i le haonga e whaapea ua levo na ia matauina le whemalanga e o taawale i le awala lea e iai le haonga. Ma le sawasawa o taawale e uia le awala i taimi e tu uai le haonga. Olo o whaia suesuenga leo i lea whaalavelave. Olo o iluma le whamasinonga se mata upua se tamaitai, olo o tua ia ilona ngao i o le 5 whetala mai iti nā matutua no nofo to atasi i Aukilani ma Hamiltone. I se lipotia leo e whaapea, na ulu whalele tamaitai toru fitu tausanga i whale o tina matutua no nofo ta ito atasi, ma pelongia i lātou, na avea ia lātou pe patala tupe po o cards, mai e talaina i tua tupe e tu sama le 5 whetala lona whaitawa whai. O tina matutua e ta i valus furu tausanga i lunga na whaina i ngai o inga a lea tamaitai, ma olo o fuafua e tu la i luma le whaamasinonga i lea so. Talama le Pasifika, ua te tala aloa ia i Rarotonga lea o ngā mua o le te reo Māori Kuki Airani e tā mauaile ngana Māori matutu whaatasia i matangata whenua ia mālosi ma whaatu mau le te reo. O le ngofo o lea onga o le te papa a Piirutaki o le awha o ngā aile ngana Māori Kuki Airani e tusa ma le toa se lau 5 se fulu tamaitia o ngā o ngā ai mai i tamaitia o ngā amata se iho o le vasenga ono. I se whamatalanga mai le pulea o ngā Renau Vogel o lea suinga o le atau mawhaiai ina ia o tamaiti i ngana e lua ma whaataua le ngana Māori ua tele tausanga o wala au tangata o le nuu mo lea suinga. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.